नमस्कार एया गंगा आरती আৰু গংগা আৰতিৰ ইমান অপূৰ্ব দৃশ্য চাবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আগতেও মই অৱশ্যে বেনাৰসতো গংগা আৰতি চাইছোঁ আৰু হৰিদ্বাৰত মোৰ এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গংগা আৰতি চাইছোঁ। আৰু মায়ে যে এনেকৈ আহিবলৈ দিছে তাৰ কাৰণে নিজকে খুব সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু একেবাৰে আনকাট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ দিছোঁ আৰু তালৈ গ'লে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। আৰু এই আৰতি চাওকচোন, পৰিৱেশটো কিমানেই সুন্দৰ। पापनाशिनी जय मां गंगे, पापनाशिनी जय मां गंगे, संकट हरिणी जय मां गंगे, मंगल करणी जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, तीर्थ बोलो जय मां गंगे, भगवत बोलो जय मां गंगे, तीर्थ बोलो जय मां गंगे, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, पार्वती पति जय शिव शंकर, पार्वती पति जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय मां गंगे, 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 पतित पावनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, पापनाशिनी जय मां गंगे, संकट हरिणी जय मां गंगे, मंगल करणी जय मां गंगे, हर हर गंगे 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 जय मां गंगे, बोलो गंगे मैया की जय।